La, 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 raz, dva, tri, štyri. Ahoj, dievčatá. Ahoj. Viete, ako sa volám, ale ja neviem, ako sa vy voláte. My sme skupina The Moment, spievame spolu od minulého roka a prihlásili sme sa do X Factoru, lebo si myslíme, že na to máme. Dievčenská skupina, to tu dlho nebolo. Tento rok v X Factore ste prvá, s ktorou robím rozhovor. Nikol zaveli, že babi, musíte prísť na 2 dní ku mne, musíme skúšať. Tak to vyzerá asi tak, že si sadneme, škrapkáme sa, potom sa ideme najesť, potom sa zase škrapkáme, potom si púšťame Hanu Montanu, alebo do hotely spať špionky. Budeme držať spolu. Hej, Aj tak keby ako sme to nepostúpili. tak ideme do toho. Dobrý deň. Hello, ladies. Ahojte. Takže my sme skupina The Moment. Ja som Zuzka. Ja som Kristina. Nicole. Ja som tiež Kristína. Moment. The Moment. The moment, pardon, já jsem slabý v tom the. A ako dlho spievate takto spolu, v tejto formácii? No, bude to už, dá sa povedať, že pol roka. 5 mesiacov, tak približne. Ale vy ste dneska dobre oblečené, babi. Také svojské, také prirodzené to je. Ďakujeme. Pódium je vaše. Prosím. Ďakujeme. Where's all my soul, sister? Let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, go, sister. In my marmalade, sunny, no Moulin Rouge. Shawty who stopped on the street. Yeah, she said, hello, hey, Joe. You wanna give it a go, yeah? Kitty, kitty, yeah, yeah, da, da, oh. Kitty, kitty, yeah, yeah, here. Mocha chocolate, yeah, yeah, oh. Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah, 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 yeah. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Dámy, máte tam ještě spoustu práce, jo. Ještě je to tak chvílema takový dětský hrozně, jo. Áno, ja vás chci vidieť dál. Pro mňa áno. Ďakujeme. Áno. Ďakujeme. Áno. Ďakujeme. Kitty, kitty, yeah, yeah, da, da, oh. Kitty, kitty, yeah, yeah, here. Mocha chocolate, yeah, yeah, oh. Real Lady Marmalade. Yeah. Ďakujeme. A také multigeneračné stretnutie v X Factore. To oblečenie. A to bolo také zlaté, to boli oni, skrátka. Tak o to je tam ten coach, aby je pěkně jako potom Však jako hej, aby to dalo vystyloval. všetko dokopy, sú tam stylistky. Krásne, výborné. Babi, teším sa na vás. The Moment postupujú v X Factore. Gratulujem ešte raz. Ďakujeme.